I pozdrav ljudi svima, dobrodošli na video na mom kanalu. U ovom videu snimamo malo drugačije, nešto što nismo dosta snimali, pokrećem novi serijal na kanalu, jeste 3D modeling. Crtanje 3D modela, osnove, kako ovo, kako ono, znači bit će dosta epizoda što to tiče, ako bude vam to zanimljivo, ako budete zainteresovani, znači snimat ću. Tako da ostavite like da znam da vas zanima jednostavno. Sad u ovom videu samo upoznavanje sa programom koji ćemo koristiti u ovom serijalu i to je to. Znači šta nam treba jeste Google SketchUp. Zašto on? Jer je on najjednostavniji program jednostavno i za početnike i može da se odradi dosta toga, dosta dobri modeli mogu da se odrade. Nije najbolji što se tiče finalnog proizvoda, ali program je sasvim zadovoljavajući i odličan i jednostavan, što je jednostavno najbitnije za jednog početnika. Tako da idemo. Otvaramo SketchUp, idemo Start Using SketchUp i da vidimo šta nas tu čeka. Ovo je SketchUp 2017, skinte 2018 ili neku, znači nije bitno koja je verzija, sve isto. Imamo jednog lika koji kliknemo na njega, koji nam ne treba, idemo na njega i delete na tastaturi ili edit pa na delete. Znači on nam ne treba. Prvo šta dobijamo jeste ovaj gore alatke kao što vidite. Imamo znači za selekciju strelcu, gumca, olovka pod uglom, znači crtanje polukrug i više, jedna kocka za crtanje, alat za izvlačenje, offset, to jeste vanjske, kada ću vam stvarati to jednostavno vanjske ivice da se skupite ili raširite u određenom modelu, ali to ću vam pokazati. Dalje imamo move, znači da pomjerimo objekat koji selektujemo, rotacija samog objekta ili dijela objekta, i scale za povećanje i smanjivanje objekta ili nekog dijela na njemu. Znači ovdje imamo neki metar koji nam jednostavno ne treba. U ovom ne treba, u nekim epizoda ćemo to koristiti, ali o tom potom ima do toga još. Znači šta imamo, paint isto nećemo koristiti najvjerojatnije, jer nema smisla teksture ako budemo radili nekakve tutoriale, radit ćemo u nekom drugom programu, nećemo koristiti ovaj. Tako da to je to. Dalje, znači za za rotiranje kamere koju gledamo, u suštini to možete na srednji klik kao što vidite vršiti rotaciju, to jeste na kružić, na mišu. Kliknete njega i pomjerate mišu, vršite rotaciju, zoomirate, odzoomirate isto tako na taj krug. Imamo ruku kojom pomjeramo se, isto ne koristimo ni to, tako da jer možemo koristiti alt, ali nebitno, o tom potom ne koristi se to, u većini slučajeva nema potrebe, ali eto imate alatku tu koja vam može pomoći nekim situacijama. Ovo je lupa za ubližavanje i oddaljavanje od modela, to je zoom, i imate za vraćanje u centar samog pogleda. Ovo nam ovdje u suštini ništa ne znači. Sad pošto ovdje imamo neke alatke, ali to nisu sve alatke koje su nam potrebne. Tako da idemo na View, Toolbars i Layer Tool Set. Ovaj Getting Started nam ne treba. Idemo na Close. Sad ponovo kao što vidimo imamo iste još neke sa dodatkom. Kružnice, 600 ugla itd. itd. Znači 3D slova koja nam, evo pokazat ćemo njih prvi. Evo, cookie. Evo i na podu. Idemo, sad koristimo alatku Scale za povećavanje. Evo kao što vidite, idete na Move da pomjerite taj objekat. Na kružić miša se rotirate oko njega i to je to. Sad da prođemo malo kroz ove alatke. Prvo znači gumcu je za brisanje ivica ili samo 3D modela, ali to ćemo vidjeti kako budemo koristili. Znači imamo ovu olovku. Šta sa njom radimo? Kliknemo lijevi klik i vršimo znači crtanje, početak 3D modela. Znači ako je linija od olovke crvena, znači da je paralelna sa ovom osom crvenom, pošto je 3D model ima 3 ose, x, y, z, to jest visina, širina i dužina. Sad ako je ravno sa crvenom, znači po pravom je uglu u odnosu na prostor s kojim radimo u 3D modelu, to jest u kojem radimo. Evo znači olovku ćemo nacrtati jednu, na primjer evo ovako kocku. I idete na
ovaj alat za izvlačenje. Znači strelca prema gore i izvučemo evo objekat. Sad smo dobili jedan, to je sad smo dobili klocku, ono je bio kvadrat, ja se izvinjam. Evo znači sad kada smo to dobili, šta možemo sa tim? Pa možemo svašta, evo recimo uzeti olovku ponovo i recimo ne sviđa nam se, ne želimo da bude baš ovdje pravi ugao, već napravimo ovako. I idete ponovo alat za izvlačenje, to jest za izvlačenje i izvučete dole do samog dna ovoga modela. Kad se pojavi plavo znači da se poništava. I evo dobili ste jedan redizajniran klocku. Sad više nije klocka, ali uglavnom znate što mislim. Sad kružnicu, šta možete sa kružnicom? Evo recimo negdje na podlozi napravite, izvučete ponovo alatkom i dobili ste jedan cilindrični oblik. Zašto možete koristiti? Možete za sve i svašta. Evo na primjer ako želite na drugu stranu postavite se pod ovaj ugao i možete na tu stranu napraviti isto i evo. Horizontalno imamo i vertikalno. Sad kao što vidite postoje pune linije, znači puna crvena, plava i zelena i isprekidana isto tako plava, crvena i zelena. Šta znači? Znači gdje je puna to je pozitivni dio radnog prostora i tu se obavlja crtanje samo 3D modela, van toga nema potrebe ništa. Ovdje imate kao neki zid, može se crtati ali se ne radi ničeg u tom prostoru, samo u pozitivnom dijelu. Sad evo napravit ćemo 600 ugao. Uzmemo ponovo alat za izvlačenje. Sad da probamo ovo, kakav je ovo alat, to jest ova krivuljava linija. Evo napravit ćemo recimo ovako. Eto, idete ponovo za izvući, izvučemo dole. Evo šta ste dobili. Na modelu ste dobili izrezan oblik koji ste imali za želju, to jest ovo smo sad radili sasvim slučajno, ali otprilike to je to što trebate znati što se tiče toga alata. Sad možete povisivati, smanjivati ovu, kako god vam paše, uvijek će ostati ta rupa tu na modelu. Da vratite idete Ctrl+Z, ponovo Ctrl+Z i eto vratili smo se na početno. Sad šta još tu ima od alat je recimo, ovo nismo istestirali, evo ovako. Evo pogledajte da smo dobili taj oblik. Sad uzmemo olovku i sastavimo samo ove ivice. Ponovo uzmemo i možete samo ovaj dno dovatiti ovdje kao što vidite. Da se pokaže ovo. Upustite i već imate otvor na ovome modelu. Tako da to je jednostavno jako dobro. To je korisno da znate što se tiče olakšanog rada u ovome programu. Dalje šta mi tu imamo? Kao što sam rekao rotaciju objekta, sad da bi rotirali čitav objekat morate 3 puta kliknuti brzo. 2 puta kad kliknete samo jedan dio objekta, to jeste to lice na koje ste označili, možemo recimo ovdje, evo kao što vidite, ali najbitnije znači to lice dobijamo i uzmete recimo sad za rotaciju do njega rotiramo. Sve zavisi pod kojim uglom želite rotaciju, evo na primjer ovako smo izabrali i gledajte šta smo dobili 3D model. Ctrl+Z vratimo, ako želimo cijeli model, znači 3 puta kliknemo i izaberemo za rotaciju i evo rotiramo cijeli model kako nama odgovara. Sad vi to praktično sebi nađete primjenu gdje ćete koristiti ili nećete koristiti, ali jednostavno na tom principu radi. I ondje gdje kliknete s ovim ako je u centru, rotirat će se oko centra, ako stavimo na ivicu recimo rotirat će se oko te ivice, tako da znate da imate to na umu, da je najbitnije ako hoćete u mjesto okrenuti da izaberete centar sam. To. Dalje šta imamo od alata, to jest move za pomjeranje, evo kao što vidite pomjerate gdje hoćete taj dio modela, to jest taj model koji ste selektovali. Ili pomjerate samo gornji recimo dio, možete isto sa njim izvlačiti. Sad ako hoćete lijevo desno, a on ne želi, držite Alt na tastaturi i pomjerajte onda. Vidite. Znači ako ne želi, kao što sad ne želi ponovo, stisnete Alt i pomjerate lijevim klikom i pomjerate kako vama odgovara to i gdje vi želite. Šta ovdje imamo, znači scale, to vam jednostavno za dimenzije.
selektovanog ili objekta ili dijela objekta. Evo kao što vidite. Dalje šta imamo tu? Imamo offset, to što sam govorio za ivice. Evo kao što vidite, kopira ivicu i sad vi gdje god želite, znači on svojom kopijom vanjske ivice tog lica gdje ste selektovali, gdje ste kliknuli, pravi isti oblik, kopiju i sad da vi pomjerate gdje želite, unutra, van. Evo recimo mi želimo unutra, kliknemo, znači na srednji klip se ovako rotiramo i izaberete ponovo ovaj alat za izvlačenje i pomjerite dok ne poplavi. Ovako kad ima plavo, znači poništavaju se gornja donja ivica i dobili ste jedan otvor, kao što vidite, zanimljiv u 3D modelu. E sad, šta tu još ima da se pokaže, šta nismo prošli, jeste follow me mode. Njega ćemo, stvar možemo odmah iskoristiti recimo. U stvari ostavit ćemo za sljedeći, zašto je to malo zanimljiviji alat kao u ovome programu. To se ovih tiče, to nećemo koristiti još par epizoda. Metar znači za dimenzije, za odnos jednog do drugog itd. Gdje se koristi. Ali eto, oko je znači da gledamo gdje želimo gledati i ovo je za pomjeranje kroz prostor, što nam u suštini ne znači ništa jer to ne koristimo, ali jednostavno da znate čemu šta služi. Glumca znači, evo možete brisati ivice, kao što vidite. Znači možemo sada izbrisati, samo držimo lijevi klik dok on ne selektuje sve i izbrisali smo 3D model jednostavno na taj način. Ali najlakše je da uradite selekciju, kliknete delete na tastaturi ili ako želite samo ovu jednu liniju kliknete na nju delete i to vam je najlakše i najbrže. Znači šta još trebate zapamtiti kod modela, ako vam se javi, evo kao što vidite, nekad dio bude plav, znači nikad plav dio ne smije biti. Morate ići desni klik na njega i reverse face da zamijeni lice. E sad kao što vidite, kada pogledamo model iznutra, on je plav, a gore je bijel. I sad kad uradimo reverse, dole odozdo je bijel, a gore je plav. Znači vanjska strana mora biti uvijek bijela. Zbog rada na teksturama itd. Jednostavno zbog ponašanja samog modela u drugim situacijama. To je to što se tiče osnova u ovome programu, znači u suštini prošli smo najbitnije. Ove gore alatke, to jeste samo znate otprilike šta se znači, da se vratite, delete, paste, kopirate, kao što sam rekao, to jest ne znam da li sam rekao, ali evo, izvučemo model, želimo ponovo isti, selektujemo CTRL-C i kliknete CTRL-V. Evo dobili ste duplikat od istog modela i sad sa njim možete, tako možete koliko hoćete puta. E sad da bi selektovali oba modela zajedno, možete samo prevući ovako mišem ili ako imate još modela recimo između, a ne želite, 3 puta na ovaj, držite CTRL i 3 puta na ovaj drugi model i selektovali ste dva modela. Tako da eto, to je praktično što bi trebalo da znate. Tako da to je to što se tiče ovih osnova i hvala vam na gledanju. Ako želite još ovakvih klipova što se tiče 3D modeliranja, znači idući klip idemo malo u zalazak u 3D model kako raditi određene stvari i to je to, znači ovo je prvi dio osnova. Ostavite like da znam da vas zanima ovakva vrsta videoklipova i to je to. Podijelite sa drugarima, sub ko nije, pozdrav!